pidon tentang ilong minister yalam ya kejelak apa tolong bangirin mesti bang tang kaying jonga terus pak tang ikun jonga im tang ilok jonga inteng loket kesian nak liya kejap kajat bener juga kahir di nanta kajat bener juga kenal kahir di nanta ngaju om ya kiperlok minister ngong singoba apa kilong minister long minister kejelah pisim tamu 10% gitu mau mana pribadi oh 10% tam tapi asis pak dekat sim ma pisis pak sipo jadi ai begini orang di peta nama ngana om ikan ini nama belai bangayu i katan sora katan sila kade ulok kesian jom kejelah